Kajing pentip bas ngausi menta kajan mit jong ka khat khandai terek ubenai rempang araja apun riu hakapor kumba pra baje sau pau ar baje menta kamit Dr. Ricky A.J. Sengkon ubadai UMP jong ka lokas sabhana po Shillong ulaklat no ha kanai kasngi palai ha Dr. H. Gordon Robert Hospital Jaya. Hakapor udang yelek kai balaki paralok ha kamanan futsal badang po maulai mauyong ulayok kempang kendet bat hadin kendai la penkit marmari so po mauyong Community Health Center bahadin kata lakip no yo siapa Dr. H. Gordon Robert Hospital. Bat hadin tangkato kanepor la pentip ba ulaklat no hapo Dr. H. Gordon Robert Hospital. Dr. Ricky A.J. Sengkon udai ubala job ya ka election Shaka Lok Sabha kum UMP na po Shillong udai UMP jong ka Voice of the People Party bat udai uba ukertong ubala pelim no ya UMP barim kata Vincent H. Pala da lai pon nyolak vote House Nam Arhajar Arpusau haka Lok Sabha election. Tongin yadwai ba ublay yun ayu ya kajing jat haj bom jukut.